ostalog po autobusu. U toku razmene vatre sa teroristima koji su zarobili putnike autobusa, došlo je do požara unutrašnjosti vozila. Nakon prijave požara, na lice mesta pristižu vatrogasno-spasilačka vozila sa posadama. Oni uz pomoć S-aparata, nakon razvlačenja gumenog vitla, raspršenim lazom vode gase zapaljenje autobusa. Vatrogasna vozila koja vidite koriste se za gašenje požara na stadionima i centralnim delovima grada, gde je otežan pristup klasičnim vatrogasnim vozilima. Takođe koriste se i za gašenje šumskih i poljskih požara na nepristupačnim terenima. Gde su vatrogasnici? Evo! Vidiš ti na metru, 80. 68 godine. Evo da baš. Da ne buzi raša. Sada možete vidjeti šta se dešava na drugom